Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ketenat jelek kai sports jong ke sorkar jela kalau rai ban penlut hadu arpulai klor tingka naga benta ke 5th Megalia Games ke Bandung Hatura nadu ke khatsan hadu ke arpo terik ukela lingkot jong snem arhajar arpusau. Kini kejing penlut kalau long hadu prasya na ke bala penlut haga 4th Megalia Games jong snem arhajar arpuar ke bala long hanong ba shelong ha ke baka jinglut kalong tang arpon life kendai klor tingka. Haba penpau hagilat patai kubor hakakat sau terik unok pra arajar arpulai Menteri Keterat Jelek Kai Sports ke sorkar jela ubak syakliar warjri ula penpau bakani kejing penlut kambun ke pisah kalong namar baka sorkar ka donnya kejing temu ban penlong ye ke National Games hausnem arajar arpusau leni arajar arpusan ubak syakliar uliat huru ban kaliang ke sorkar kala penlong ye kibabun teligi jingyalang ban kemi benia ya barok ki jingdon kam naga benta ketika lempung ke bakintum nado ki jakasa ki nong yelek kai ki jaka yelek kai bat kiwei la ban penkin mau ba ha ka 37th National Games ke barang sudep shen ha Goa ke Meghalaya kamshim nala ban kur wat tang ka wei ka takmar nong ru Saat itu beli berkajing berkreat ia ketika Meghalaya Games ada apply daladihi ngalalik pala bun sien banlej ban pej nakamtaka jingbit jimbiang ye ngila don ru ya ka review meeting ya ka bangidang sudan musim tayo hakaba ngila ekran dia boy bun ke bentak kamtama ke bede ka jakasa jungki kena ki athlete zuni bele ki cakap berjengai ka kadre kawan ke jungki ke bam ke di jungki ngala sim review meeting la bun sien ti hakajing ya sim review meeting nila laba barok kadang kaya be ya renti piang kajing mang pisah kadai arko like kuli yo kadai kumbangi hakani ke last mikriya game kadai dan kumbaan like tulung kelas pi beli bangi penmang kumni kalong nomor ba ngikwa bangin host ya ke National Games kumba pitil ngidi bangin ya mangim tahu ajar saulan ne apsa ti bangin host kat ya ke National Games di ban sutu mangir mi haban long ready tikani ka alom ka trial nam tajmi ka Meghalaya Games ka bangin husan long ba heba na ka National Games di ban bangin no feel ha to ni try na dum ta ni wan ra ki ba bahagi ba na kum ta ka jingbiang hinam ta ka state baki konsum laki juga kuntam gani kasi ulkom kultura ba belum skills mungkin siapa kita infrastruktur kita begitu dan ngalawan pe hidala de ngalalit hi habaro ki venue ya kabangin perlong kita ki games ngalalit jungo hidala de bat akajin pe na ki biang lot baro ki venues bat ki dan ki venues ki bam da biang handai ngidang ya chakman akaban ya penbit penbiang kita ki venues dan kemudian dan ki buat main ba krishna akibat temat dan ki de ki venues jong ki school lan ki colleges tinggi pan ki kila ai tinggi ni penrenovate kemudian dia berkidan tangga track and feel ketika ba ni oba kan long ready minta Desember tangga tai ko ba he and baro kidiki venues jong ki school ki colleges bukan gini events berbeda belum po dari PE sama student belum ke PE sama stadium kan utang nama football telah ada fikiran ke basketball ke dan away ke venue fikiran nak mentaka softball ke dan away ke venue fikiran nak mentaka golf ke dan away venue di babon nama ka Meghalaya Games kamdi tang hak away ke jaka kelas spread out hak tura barok away ba kasong ken kenu ke game min tulong hang Maksudnya dari Meghalaya Games betul tinggal yang bet kali kita sampai kena ilakan kembali pulau sebentar aku ensure bahwa kalau jashu untuk menjaga ngala ai ke assurance ki kamtam na kamta kitu ki athletes ki ban yesim bentah kan ke Meghalaya Games ba nakaliang ka jongahi ngala sinkhia ba pinu mat kan gun gajing te kamtam ka wede ber ka jakasa ka bam ka di kali kawan pinu mat kan gun gajing Maksudnya ini games po 40% lagi jelas ya ikhlam ya aku isim ba kali dari games pada kita besar kawan sendor pak Meghalaya kan jelas kan video betul pak
Aku kesal national level championship. La dengi ong baba la dagi kena jungi kimio medals tingin pelong suai ke Meghalaya Games te Qatar pa di ke ba kan lalu. La dengi pelong ikini games bakin long ki bri ba long ki train ke Porsche ke por ki yo ikini karin san tinggi kermen kin nakani bakin dang kisa job pa di nabot. Ndi bangi ong ba in pelong mentala sa ki la jo. Telah bakin pa job min penduno ke Meghalaya Games ande. Tendai ngikirmen kin baling bagan ke Meghalaya Games kin sedang job ke national level. Ba nakani ka Meghalaya Games ka government kan select ki athletes ki bapa ka ban yeshim bantah ka national games. Oh, Qatar ko don ka proses in sahaban pen ki association kini kita kan. Tinggi ni pek kin. Ki don ki coaches ki don kini kita ki ban don bentalang kini Meghalaya Games maki ki pek ki proses pek ki. Ndi ba ka ong kini select mentah. Kamdi ka bangi select mentah. Ndi ki don ki coaches ban pek ban identify. Pi ban ong ka sport ban nomor penting kena ban yo medal ne bang yo kadi ke ba mo ngatri pisutu hi. Lada kadon ke football match mentah pin ong kumno bal ati kena lupa ban job be. Mo di hendrai kamut lada mti kena mangingin ong ki coach ni bakin coach ki kena. Bale ni ong ki bakin coach bakin pek namar bangi kwa ni ang not bangin ki bakin job medals. Kani ba Meghalaya Games will belong to Jiglang ka Luzon? Oh, aku jingi tu bilang kan masuk. Try di komunista ya don mata da chisnen di ka ega thong phi ba state ngi khamban potential ba ka jinga ka isu football ni ka jinga phi. Pi lada pikeli ki babon nak jela jungi te haka jinglap ka junga ki babon hi ki juba ba ki kwai football. Andre ni don Italians ki boper om tang ka football. Mana pi ong ba kindan kita ki jingile kai ba kamda jingile kai tan rai kelak man ya thu tu kan ni teli ki mki ai ta jingile kai ban penrung ha kan Kata ngidang ya kadang don lung ke research kadang ya ngidang page bakum nungin include di kita te bungan ongan da don ke information nang ni mentang empat don nomor ngidang surai pengakwa pengin include iki jingla kai terai ki jungi hagan ni kami lagi kum open ti ngam tip sa ka time garu ka de ke stan ja ting nang ying ong kum open ti kadang ya mukir kadang wan nomor ngidang sudah rai kami kam de ke ba ngila rai na dunin ko kani ka de bang ngidang sudah singil rai. Ini kan contact scheme kickboxing karate. Jadi bujui kau kena beri bujui kau pun post bagi kita terus. Tapi dia disiplin untuk kita. Meghalaya Games tu. Kidan taekwondo ka don, karate ka don, boxing ka don. Kini kena iban si mentang ni sa dai bakat dosnya madukan dosnya. Deh kata te ka information tengam don bana ngat lagi haban pan gitu ki association bede hak bede gitu ki sport. Bat ki sebut don ka don enga komba da ki lap ki drugs ni ki ti un klan ni don ka bahan ki stop. Kadang medical test ka. doping test kan Ki medical test ki don. Ki doping test drugs ni tai don. Kita ngam don information bang ngam ta. Te nga haban check kan sa view. Ndaki medical test ingi don.